имшаб бошад рақобатҳои даври 1/16 ниҳоӣ дар мусобиқаҳои Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсияҳо шурӯъ мешавад ва нахуст биёед ба он рӯйхати бозиҳое ки имшаб мо шуморо интизор аст дар Лигаи Аврупо таваҷҷӯҳ кунем. Чӣ тавре мебинем? Митюланд бо Спортинг, Монако бо Байер, Нант бо Ювентус, ПСВ бо Севилья, Манчестер Юнайтед бо Барселона, Рен бо Шахтёр, Рома бо Зальцбург ва Унион Берлин бо Аякс майдондорӣ мекунанд ки фикр дорам баъд аз бозиҳои якуме ки бо иштирокии ин дастаҳо буд дар чанде аз ҷуфтҳо интрига бенӯяд дар сатҳи олӣ аст ва бозӣ аз ҳама муҳимтарин ва ҷолибтарин ин дидори Манчестер Юнайтед ва Барселона мебошад. Хуб, боло аз коргардон хоҳиш мекунем омори шумораи тамошобинонро ки дар бозиҳои даври гузашта ба қайд гирифта шуд барои мо шумо пешниҳод кунанд. Бубинед, ҳатто дар қиёс бо бозии дастаҳои Пари Сен-Жермен ва Бавария дар даври ҳаштакниҳои Лигаи Чемпионҳо ки онҷо воқеан аз ҳар ду ҳайат ситораҳои тобноки футболи муосир ҷамъ омаданд, бештари одамон тавассути пахши мустақим дар телевизионҳо, ин аз рӯи маълумотҳои худи УЕФА аст, бозии дастаҳои Барселона ва Манчестер Юнайтедро ки 2-2 дар Камп Nou ҳафтаи гузашта сурат гирифта буд тамошо кардам. ин албатта аз он дарак медиҳад ки чӣ гуна дастаҳои мазкур айни замон дар ҳамин шабу рӯз хеле бозӣ хуб нишон медиҳанд ва чӣ гуна мухлисони сершумор дар сартосари олам ҳам доранд. пеш аз ҳамин пеш аз бозии якум дар назар дорам, як андешаро пешниҳод кардам ки бо назардошти мушкилие ки айно дастаҳои топ доранд, Манчестер Юнайтед ва Барселона метавонистанд дар финали Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунанд ва онҷо албатта андешаҳо гуногун ҳам буданд. Хуб, чиро дар назар доштам? Яъне айниёл ба дастаҳои топи Лига Чемпионҳо назар бендозед. Реал Мадрид қаблӣ нест. Манчестер Сити дар ҳамин бозӣ бар муқобили Лейпциг дидем ки ин ҳам дар бурон қарор дорад. Тоттенхем, хуб, Милан, Боруссия Дортмунд, Челси, яъне Пари Сен-Жермен ҳатто, Бавария, яъне ҳамаи дастаҳо мушкилӣ доранд, ҳамон дастаҳое ки эҳтимолан хуб яке аз онҳо ғолиб мешавад. Яъне ҳамаи онҳо мушкилӣ доранд ва ҳамин ду даста Барселона ва Манчестер Юнайтед агар дар Лига Чемпионҳо мешуданд, имконият хеле олӣ баромадан ба финал медоштанд. Яъне ҳамин чизро ман дар назар доштам ва айниёлам ба ҳамин ақидаи худ устувор мемонам. Ин дастаҳо имконият хеле беҳтар медоштанд дар ҳамин ҳоле ки айниё қарор доранд. Агар онҷо ҳам бо ҳам муқобил намеомаданд ва албатта омори тамошобинон ва худи бозиатон нишон дод ки чӣ гуна дар сатҳи баланд ҷараён дошт. Бозие ки бо ҳисоби 2-2 бале ҳафтаи гузашта аз ҳама бозии зеботарин ва беҳтарин рақобат ҳамин ду даста буд ки фикр дорам барои ҳаминам тамошобинони хеле зиёдро ба худ ҷалб кард. бинед ки чунин дастаҳо Лигаи Аврупоро ҳам акнун ба як сатҳи хеле баланд мебароранд. Намедонам охирон мартаба кай ҳамин хел будааст ки бозии Лигаи Аврупо дида аз бозии Лигаи Чемпионҳо тамошобинони бештар дорад. Хуб, Имонбек, ба шумо як савол доштам дар ҳамин маврид. Оё мо шумо имкон дорем ки дар бозии ҷавобӣ ҳам бо иштироки Манчестер Юнайтед ва Барселона дар театри орзуҳо ҳамин гуна рақобати пуршиддат ва серголу ҷолибу зеборо бо иштироки ин дастаҳо бубинем? фикр мекунам вобаста аз он аст ки интрига албатта боқӣ мондаст ва маҳз ҳамин чиз ҳар ду дастаҳоро такон медад ба пеш то ки онҳо бозам бозӣ аз ин хубтарро кӯшиш кунанд нишон дад ва албатта ҳар дуи дастаҳо ақибнишинӣ намекунанд. ин аз ин чиз ба статуси мақоми ҳар дуи дастаҳо иҷоза намедиҳад ва онҳо бо нишон додани бозии кушод албатта бозам кӯшиш мекунанд як бозии зебои дигарро тақдими мухлисон намоянд ва фикр мекунам агар ки аз ҷониби дигар он ҷиҳатҳои ки Гулрӯз ишора кард, аз ҷониби дигар агар ҳар дуи ин дастаҳо дар Лигаи Конференсияҳо ҳам бозӣ кунанд, боз ҳам шумораи зиёди мухлисон дастаҳоро тарк нахоҳад кард. аз лиҳози он ки бубинед агар мо аз лиҳози шону шӯҳрати нафарҳои инфиродӣ дар футбол бигирем, бубинед ПСЖ чӣ қадар бой аст, сарватманд аст, ҳатто аз лиҳози авторитету шону маъруфият ҳатто Алнаср ҳам як мақоми хозаи худро дорад. Валекин инҷо албатта барои чӣ мухлисон зиёд шомили бозиҳои интим мешаванд ва тамошо мекунанд, аз мақоми хусаи дастҳо нишон медиҳад. дар чӣ ҳолате Барселона қарор надошта бошад ё Манчестер Юнайтед, ин дастаҳо бозиашон аз сароғози мавсими нав аллакай ба хубӣ рафта истодааст. Валекин новобаста аз ин тарихан ки мақоми хуб доранд, инҳоро новобаста дар кадом ҳолат қарор доштанашон мухлисон дастгирӣ мекунанд. ин албатта аз решаи таърихӣ доштани онҳо аст ва дар бозии ҷавобӣ ҳам вобаста ба он омилҳое ки ишора шуд, боз ҳам бозӣ ба фикрам хубтар мешавад ва фикр мекунам ки бо дар набуди Гави ки корти зард гирифта буд ва ҳамчунин ҷароҳати Педри,
اندک به فکر منچستر یونایتد امتیازهای بیشتر پیدا خواهد کرد در پیشروی بازی خود و بازم جریان گرفتن بازی در میدان خودی. و در تقویت سخنهای ایمانبک واقعا هم باید این نکته رو اشاره کنیم که همون تاریخی بسیار موفقی در گذشته داشته این دو دسته ها. اساسی اون است که تعداد زیادی مخلصان قطع نظر از اونه که یک دوره بحرانی رو هم منچستر یونایتد و هم بارسلونا سپری کرده ایستادن با بازی این دسته ها توجه کنند. بیاید درباره مشکلات کادری که بالاتر ایمانبک با اون هم ایستاده گذاشت و دخالت کرد کمی دیگر ایستاده گذاریم. نبودن پدری و گاوی امروز مشکلی اساسی است قطع نظر از اونه که هر دو هم جوان هستند اما فوتبالبازان محوری و نظامساز برای دسته خاوی به حساب میروند. علاوه بر این در منچستر یونایتد اون فوتبالبازانی که در بازی قبلی نبودند از جمله آنتونی مارتینز برگشتن، همچنین زابیتسر هم امکان دارد در این بازی اشتراک کند. فکر دارم از نگاهی خوب تامین بودن با فوتبالبازان اون مشکلاتی که در بازی یکم بود اکنون برای منچستر یونایتد نیست و برعکس برای خاوی و بارسلونا مشکلات کادری مثل منچستر یونایتد در بازی یکم پیش اومده است. البته همین گفتهایی که شما ابراز کردید بازم دسته منچستر یونایتد رو در همین جفت امتیاز بیشتر میدهد. اینجا البته مشکلی که دسته بارسلونا پیش از همین بازی دارد، یعنی نبودن گاوی، نبودن پدری، نبودن دمبله، حتی این البته مشکلی خیلی زیادی رو به دست میارد. خصوصا در قسمت مرکزی میدان در فلسفه در نظام بازی که خاوی دارد مرکز میدان خیلی نقش مهم دارد. وقتهای اخیر اون همان روم رو میگویند در قسمت نیم حمایه استفاده برده شده است و بودن گاوی و پدری در همون روم خیلی و خیلی مهم است. بله. وقتهای اخیر خوب یک خبر خوش برای مخلصان بارسلونا اون است که سرخیو بوسکتس برگشت. او سلامتی خود را برقرار کرده است، میتواند در این بازی شرکت بنماید. ولی وقتهای اخیر در خط نیم حمایه دفاعی دیونگ استفاده برده شده است که خیلی بازی خوب نشان میده در همین موقع و بسیار از مخلصان طلب دارند که دیگر از این موقع گرفته نشود، یعنی در خط نیم حمایه تکیه‌گاهی بازی کند و با بوسکتس امکانات دیگر و موقع دیگر داده شوند. خوب نبودن گاوی و پدری این یعنی همین امکانیت رو از بین میبرد. بوسکتس فکر دارم در همین موقع بازی خواهد کرد و دیونگ در قسمت مرکزی میدان در خط نیمه حمایه هجومی که اونجا بازی ناقدر استوار نشان میدهد به میدان وارد کرده می شود. نبودن دمبله از یک کنار تاثیر خود رسانیده میتواند. اما یک چیز دیگری خوب برای بارسلونا اون است که رافینیا وقتی اخیر خیلی بازی خوب نشان میدهد، یعنی همون بازیگران کناری از کنار راست رافینیا خیلی بازی خوب نشان داده میتواند، ولی از کنار چپ یک نفر نیست. برای مثال انسو فاتی در بازی بر مقابل کادیس بود در دور سپری شده لالیگا اسپانیا، ولی انسو فاتی خیلی بازی ضعیف نشان داد. فران تورس میتواند به میدان وارد کرده شود که علاقه به خود باور دارد و در رقابت با کادیس او چگونه بازی زیبا نشان داد. ولی یک نکته دیگر این است که اونجا دفاعگران امیو البته دفاعگران کادیس نیستند، خود را اجازه نمیدن تا به همین طوری که گذشت فران تورس 3 نفر و یک 8-9 مرتبه نمیتواند این کار را انجام بدهد. برای همین هم بازی برای بارسلونا در اولترافورد خیلی مشکل جریان میگیرد. با نظر داشتن که این حال در منچستر یونایتد مارکوس رشفورد در بهترین حالت خود قرار دارد، بازم با بارسا کمی دشوارتر میشه. خوب بینندگان گرامی، بار دیگر با اون بازی که امشب ما و شما رو انتظار از توجه میکنیم و من یادآور میشم که شما امکان دارید امشب جریانی بازی دسته های نانت یوونتوس و بعدا منچستر یونایتد و بارسلونا رو مستقیما توسط شبکه تلویزیونی ما تماشا کنید. همچنین امشب ما و شما رو بازی دوره 16 نهایی در مسابقه لیگ کانفرنسیا هم انتظار است و اینجا روی خط بازی ها پیشنهاد شما میشود. پگاه ما تحلیل بررسی این بازی ها رو در جریانی البته برنامه‌هایی که به نقشه گرفتیم پیشنهاد شما میکنیم و اونجا با دسته‌هایی که توانستند از رقابت‌های دور 16 نهایی به دور بعدی رقابت‌ها در لیگ کانفرنسیا و همچنین لیگ اروپا صعود کنند میتوانید آگاهی پیدا کنید.